Pozdrav za sve dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Danas pripremam jedan klasični kolač, a to je mramorni kolač ili mramorni kuglov. Za ovaj kolač nam je potrebno vrlo malo sastojaka koji uglavnom imamo svi u kući i to su sljedeći. 300 g maslaca koji mora biti na sobnoj temperaturi, 6 jaja, 250 g šećera, 370 g brašna, jedan prašak za pecivo, 3 kašike mlijeka, jedan vanilija, šećer i prstohvat soli, stavila sam ga u ovu kaškicu i poslije, pošto ćemo praviti mramorni, znači bit će u boji, potrebno mi je 20 g kakao i 3 kašike mlijeka. U ovaj kolač još možete da dodate po želji arome koje vi volite, na primjer vanilja aromu. U mene je ovdje sad vanilja šećer, ali naravno bilo bi bolje kad bi bila prava vanilja aroma. Rum aromu, koricu limuna, naranđe, znači ono što vi volite možete još po želji da dodajete. Ja odmah sad krećem sa pripremom. U jednu malo veću zdjelu ću staviti maslac, šećer i vanilja šećer i prstohvat soli i to ću da pjenasto izmiješam. Kad nam se maslac pjenasto izmiješao, sad ću dodavati jaja, jedno po jedno polako. Znači prvo dodajem jedno jaje, pustim da se kratko izmiješa i onda ostala po redu. U brašno ću dodati prašak za pecivo i dobro promiješati i zatim ću kašiku po kašiku da dodajem u ovu smjesu gdje su mi jaja i maslac. I na kraju još mlijeko dodajemo polako. I jedan dio tijesta je već gotov. Smjesa ne smije biti tečna, ali ne smije biti ni previše gusta. Sada od ove ukupne mase koju smo dobili, otprilike 1/3 ću da odvojim u drugu zdjelu i da dam znači tome kakao i ono mlijeko što sam ostavila. Mlijeko dodatno još dodajem da mi ne bi ova smjesa bila previše gusta. Znači otprilike 1/3, ne mora to sad biti tačno. I dok vam se ova smjesa miješa, vi možete da pripremite još kalup za kuglov koji ćete koristiti. Ja sam uzela silikonski, već sam ga premazala sa maslacem i posula sa brašnom. Umjesto silikonskog možete uzeti metalni ili ono jednostavno što imate. A ne morate ni da koristite kalup za kuglov, možete da koristite i ovaj ovako kalup u obliku pravougolnika. U njemu možete da pečete i kruh, manje štrudlice ili ovako neke kolače. Znači jednostavno sad možete da odlučite šta vi hoćete da uzmete, jer smjesa je dovoljna za obadve, znači obadva kalupa, zavisi sad šta uzmete. I tijesta su nam obadva gotova, znači bijeli i crni. Ako ne volite da imate onaj mramorni efekt, možete jednostavno sve da ostavite bijelo, kako vi volite. Ja sad stavljam jedan dio bijelog tijesta u kuglov formu,
Ako koristite one u obliku prvogounika, možete na isti način sad sve da radite. I kad prekrijem dno, onda ću da stavljam tamni dio. I preko tamnog tijesta ide opet bijeli dio, znači svijetli, zatim opet tamni i sve dok ne potrošimo tijesto. I kad smo još kolač, bolje rečeno tijesto dozgo još malo zagladili, sad uz pomoć uljuške ću da pravim ostru. I kuglov je sad spreman za pečenje. Stavljam ga u zagrijanu rernu na 180 stepeni otprilike 55 do 60 minuta. I vidimo se kad bude pečen. I kuglov je pečen. Pekla sam ga tačno 1 sat. Zatim sam ga ostavila 5 minuta, onako prekrila ga skrpom, ostavila ga da se malo ohladi i onda sam ga okrenula na ovu metalnu rešetku i sad mi je potpuno hladan. Ohlađeni kuglov sad prebacite jednostavno na tanjir, ja sam ga prebacila na ovu od torte podlogu i sad ga možete jednostavno dekorirati po želji. Možete da pospijete šećer u prahu, da istopite čokoladu, da ga prelijete sa čokoladom ili da istopite čokoladu, stavite u onaj kalup od kuglofa i zatim kuglov vratite, ostavite tako još da se ohladi, da se čokolada stvrdne. Možete napraviti glazuru sa šećerom, vodom ili sa šećerom u prahu i limunovim sokom ako ste stavili koricu limuna unutra. Onako kako vi volite. Ja ću ga posuti samo sa šećerom u prahu i to će mi biti sad dovoljno. I to ćete sada više da vidite. I zatim ćemo ga i rezati. I dragi moji, došli smo do kraja, toliko od mene za danas. Nadam se da ćete i vi probati ovaj kuglov i da će vam se svidjeti recept jer stvarno je sočan i mekan. Probajte ga obavezno. Do sljedećeg puta. Ćao!